Hello insan, anangay kamusta ngay? Natay bulbulod ang nga kwarta. Ana, anya ka mo ten insan, namnamaag data nga kwarta nga ipabulod mo kinyakot. No di na kahit ikan saan lata, hanga data nakatado pala ti bagabagam. Di na lang niya pinautangan nun, makangagak pa lang ti agkakasaki nga sa umag king kamot. No di yung kahit nga pautangan ti tao saan lata, period. Kasi ajay hanga data nagado pala ti saom. Ma, hanga tatamay ta napudot ti ulo. Kana mang kwarta ma. Anya pinakitkitam kinyak may tagtak-taki kwarta? Nangagmumo di ba? Nga anak pinautangan tayo kasinsin ko nga kunamla no sino nga paknang. Problema kami dito'y balay. Data amayo. Agawid no kaya na. Dilakpay nga masakayanan. Si kamot, uray lang kumamag. Talos ti balay. Tulungan damot dito. Problema lang amin. Problema kay pay. Ma, hindi na kahit ikan saan lata. Hanga data nakatado pa iti ibagabagayo. Di naklagar ni inikanan nakangagap pa iti nasakit na sa Aya, sorry agarod.